guys. Nanti kalau ada ondel-ondel lagi kita kabari guys. Kita berhenti guys. Tadi kita nggak berhenti karena aduh ini ada ondel-ondel ternyata guys. Wah, ondel-ondel. Minta rambutnya. Wow, ada ondel-ondel guys. Aku mau rambut dong. Aku mau rambut. Aduh, aku mau rambutnya. Aduh, orangnya nggak mau guys. Jemput. Ini buat anak kecil. Aduh, kacau nih. Aduh, pelanggan. Mau ke rumah Weni. Serius? Ini orang lewat ini guys, lihat guys. Mantul nih guys. Wow, ada kereta. Aduh. Joget bareng ondel-ondel guys. Wah, Spiderman guys. Waduh, mantul, bocil banyak gayanya guys. Halo guys, waduh. Kita lagi di Cikunir City guys. Wah, mantul nih guys. Kita lagi berburu ondel-ondel guys. Wow, kita berburu ondel di sore hari nih. Ini hari Minggu guys. Biasanya ondel-ondel pada kumpul di sini nih guys. Wow. Oh guys, badut guys. Wah, ada badut guys. Wow. Ada badut. Mantul. Ada badut guys. Kita bertemu dengan badut. Wah, badut keren guys. Kira-kira ada apa lagi ya? Biasanya sih hari Minggu itu banyak sekali guys. Ondel-ondel guys. Wah, Wah, ada ondel-ondel guys. Wow. Ada ondel-ondel guys. Ondel warna kuning guys, full alat musik. Wah, mantul nih guys. Wow. Ntar dulu, pegangin mang. Pegangin. Joget di depan Doraemon guys, balon Doraemon, balon jerapah, balon ayam. Wah, mantul nih guys, banyak banget balon, ada balon pop-pop juga tuh guys. Wah, mantul. Mantul nih guys, ondel-ondel warna oranye dari Sanggar Raska Betawi, Fikri Betawi guys. Wah, dari Sanggar Fikri Betawi, ada mantul nih ondel-ondel Fikri Betawi. Wow,
guys. Kita menemukan ondel-ondel. Wah, tidak ada yang takut sama ondel-ondel tuh guys. Wow. Itu apa guys? Wow, ada badut guys. Wow. Wow, ada badut guys. Dapatkan badut. Guys. Ayo guys, kita lanjutkan perjalanan kita kembali. Semoga kita mendapatkan ondel-ondel yang terbaru guys. Nah, wadidaw. Ayo kita lanjutkan perjalanan kembali bersama OPC Channel. Wow. Aduh. Jadi jangan lupa di subscribe ya guys, agar kita semakin semangat mencari ondel-ondel yang terbaru. Wow. Bagi yang belum subscribe dulu. Wow. Ada badut lagi guys. Wah, ada kuda. Mantul nih guys. Banyak kuda delman guys. Berwarna sama skateboard guys. Mantul nih. Mantul ada. Nih. Guys. Ya main skateboard yuk, ondel-ondel yuk. Kita lihat bisa nggak nih main skateboard ondel-ondel. Sini aja nih, kesini aja cuy. Sini aja, maju ke sini aja. Bisa nggak? Susah ya? Susah. Ada susah guys. Oke, coba penasaran ya guys. Katanya bisa guys. Coba guys, kita lihat guys. Jalannya kecil. Dah. Ntar lo ada motor, ntar lo ada motor. Wis. Ntar lo ada motor, ada motor. Wih. Up. Mas ada motor, awas ada motor. Taruh ada motor. Wah, nggak bisa. Udah, nggak bisa. Nggak bisa, Cok. Nggak bisa, guys. Bilang jangan lupa subscribe gitu. Waduh, ayo cepetan bilang. Bilang cepetan. Ondel bocil gitu. Bocil guys, aduh.